بویرن رواندنا کچو کرن جر 18 سالی روجاوای کردستان زیده بونه. کشاندنا وان زاروکان جبو لشکریه توی هبونا رکفتنه که ناف برا حسده و نتوین یک بویده جبو راوستاندنا وی دیار ده. کچا فتح الله قدو یا 16 سالی به همان آوای هاتی رواندن. او دبیجه کچاویج علی کما بناوی جوانن شورشگر و هاتی رواندن. بگوتناوی کچاوی یا بناوی سما نخوش او پیوستیاوی به چراسریه هیا و روشاوی قط نیا راهینان و راهشتنا چکه. اشکره جیکریه کوان گلیا خال اوفیسا پاراستنا زاروک تومار کریه لطبیبه یکی جی هی کچاوی و نگرایه 19 ماه 12 2021 سبه ساعات 8:30 كجامع وهر الدورة خوال المركز هانزا بشتي تقريبا ربع ساعتين جيران كيما يقولوا دوسي من هاد جمع وحيرة حالك نورمال طبيعي مديتي كجات السما فانك سبيلي سكني كتشك جوان شغارة دسوي دفت خار ودسي كتشك بيرابون وبين 6 دقائق يقولوا مناقشات نقابات شيبو يقولوا تشكي كيوك دنجي واهات هلدان واني سوار بو 28 مهد تكسكرن جو فيديو كولو بلكي بتشك جنوساندنا انه المدينه الشباب وخمين ناخو قلابالغ تشينك وراغاندني تشينك تعدل كشكيد امي الي كاربن بير تبي جي بيزا مك نخش يعني نخش محتاج معالجه معاذ یوسف پارێزەر و ئەندامی کۆمیتە یاسایی ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی دەدبێژە ڕەواندنا زارۆکان و لەشکرکردناوان تاوانەکە و divê rêveberiya xweser sînorekî ji van kiryaran re dane. Meselê revandina zarokayan leşkirkirina zaroka ev tawanek tê wesifdan gor yasayên navdewletî. Li ber mixabin civaka Kurdî Kurdistana Sûrî ev tiştekî xerîb e ser civaka Kurdî ser kultur û seqafeta miletê Kurd. Tiştekî naye qebûl kirin. Wek saziyên rêveberiya xweser gerek ser vê meselê bisekin ew dibêjin saziye me hene, dadgehê me hene gerek ev kes werne cezakirin. Tevgera bi navê ciwanin şoreşger bi fermî nebser tu saziyeka rêveberiya xweser ve ye. Lê ew bixwe alîgirin rêveberiya xweserin û ji aliyê PKK ve têne birêvebirin. Di dema dawî de zêdeyî ji 15 keç û kur ji bajarên cudayên Rojavayê Kurdistanê revandine. Serbazgehên wan jî li Amûdê, Qamişlo, Kubanî û Dêrikê hene.